салом азизон, соат ба вақти прага 12 аст ва баъд аз як соати дигар ман шуморо ба шунидани хабару гузоришҳои радиои Озодӣ даъват мекунам ва қабл аз он ки барнома шурӯъ шавад, ман ҳамаи шумо мардони азизро бо 23 феврал ки рӯзи артиши миллӣ аст табрик мегӯям ва умедворам ки дар барномаи имрӯз низ моро танҳо намегузоред ва яке аз мавзӯъҳои имрӯзи барномаи хабарии радиои Озодӣ низ ба ҳамин мавзӯъ бахшида шудааст ва мо хоҳем дид ки дар ҳоле ки бештари ҷавонони тоҷик то ҳанӯз аз артиш мегурезанд, Эмомалӣ Раҳмон гуфтааст ки аз афсарон ва сарбозони тоҷик ифтихор мекунад. Чаро дар барнома барои шумо бо тафсил қисса хоҳем кард ва аз он хоҳем гуфт ки мақомоти тоҷик мансабдореро ки намозгузоронро таҳқир карда буд ҷазо додааст. Ӯ ки аст ва чӣ ҷазо гирифтааст, шумо дар барнома хоҳед фаҳмид ва аз мушкилоти баланд бурдани нархи рокиро дар Душанбе низ барои шумо صحبت خواهیم کرد که مسافربرها در این باره چی میگویند و آنهایی که از نقلیات استفاده میکنند آنها در این باره چی نظر دارند و در منطقه رشت زنان این منطقه رو که در بحران روانی و اجتماعی قرار دارند میخوان از بحران بیرون کنند با کدام وسیله بعد از یک ساعت دیگر برای شما با تفصیل خواهیم گفت و چند خبر و گزارش‌های دیگر نیز هست که امیدواریم شما در برنامه ما رو همراهی میکنید و با خبر میشوید. همه شما رو در آزادی ویدیو یوتیوب که به طور مستقیم برنامه ما پخش می شود منتظریم و همین گونه در شبکه‌های اجتماعی که ما اونجا صفحه های مخصوص خود داریم و البته در وبسایت ما زیر نشانی www.azadi.org.